تماشاوان هجا برنامه کادن آدنگ جواکی افدم و حمودمه خوش ام به هفته هاتن نافچه نسبینه یا مردینه آنگو امسر سینور قامشلو او نسبینه نه لوی داره بروجانه چالکیک دل داخستن آنگو نوبت دگرتن ام نوبت و چالکی جبوی پاراستنا روجاوای کردستانه وکا کون زن افدمک دریجه کو لدجی روجاوای کردستانه گفو تهدیدن او ایرشن گران هنه لوی درجی ولاتی سیاستمدار ته نوبت دگرن او به آرمانجا پاراسنا روجاوای کردستانه امجی کاجوان چالکوانا بپرسن در حق گشتان روجاوا دا چه فکرن ورن ام همو به هفرا کا بنرن ولاتی آنگو چالکوان فکرامانوان در حق ایرش و زختن لسر روجاوا دا چیه نها جيكو أملنا بر سينور قامشلو لفي عالية ما قامشلو لفي عالية ما نسيبنا من هاتنا سر سينورش بروجان النوبات دقرن بقاسيكو الظالم مش كربوران هاتنا فكرو نيرنا وين در حق روجاوا دا چه أرمان جاوي چالكيا و چه يعني فكرو اف 14 روجا 14 مينا ام بروي سنرينا لبالي افا خودي دركتنا روجاوا سبب وي چيا جبوی چه گلی کردخوازی روجاوا خویی در کوی جبوی گو 2014 جوان توایی کردستانی خوشبوی روجاوا هاتن خوی نخودن یعنی جبوی ما روجاوا هرچه پارچه کردستانیه جبوی ما روجاوا توایی کردستانیه یعنی جبوی ما روجاوا مینک کنوش بو انسانت ام بوی چاوی لید میزن 2014 وقت بلکه گله کوالا دیزا ام جویده حتی ام بروی سنری بده روجا ام بر سنر مان و منوبت گرت بلکه هناك گوتن گو ما واتا وی نوبتا وچیا لیبلی واتا نوبتا بر سنری روجاوا مورالا شورشگری کرده مورال ده شهروانی کرد یعنی وقت وی روجی به هزاره جوان کرد همش کردستان و همش متروپولی ترکا قسطا شورش روجاوا کرد جبوی و روجاوا جبوی محمود شتا جبوی و خودی درکتنا روجاوا خودی درکتنا رومتیا خودی درکتنا روجاوا خودی درکتنا گلی کرده یعنی جبوی و اف 14 روزه آن برسونرن و گلی کربوران ام هروتی نویدری یعنی حتی گو اف چته گو دجمناتیا کرده دسپیکتی کرده گو سروا سالدری هنه امی بردوام کن یا نهال روجاوا ایرش و ام بيجي زختك زيدل عاليه كلا عاليه كجي عاليين سياسيين كرد بي اتفاق ويكيتينا وجبوي فيش تفكرن جبوي دسكفتي روجاوا ورن باراست يعني ام بيت بيجن قلت ديروكا كردستان دميزينه برين بصات صاله تكسي كردا تك نبرنج غيني نافا كردا خاينتا نافا كردا ام ایران مساجی انکسی تی نخواندن تین کرن راستی جاری گو ام برینها چنده که ام چونه کردستان عراقی راستی مدگو می آخوی ماچ کن مدگو ام کیف که خوش ام مدگو ام چنه کردستانه لیبل ایرو تی فهم کرن گو کردستانه که گول که گلی کردخوی در کبه خواسته کام اوه ایرو ام چنه هرید به کرد سیستما عقبی و مهبیجی تو جدا بونه نکی نوا کرده دبیجی کرد نه اما لیبری اف هیا یعنی ام خواسته ما انک هست جی خواب ده تحیلا گلی روجاوا خواب ده تحیلا شورشگری دبن چاتیا یپگی و یپجی و شروانی کرده یعنی ام ویت خوازن یکی تیا کرده چه بیانی
یاد نه دما كنت روجاوا مزادی که دحمو اخافنه وان داد بیجن ملوه داره بردل مزن و گران ملوه ستاتویا خو حتی نه وان دستکفتی خو بدست خستیه نه جیل سر روجاوا بتایبتی لهلا من بچه کوبانه گفن مزن ایرشن مزن هنه ده خواستن کجا کنه دستکفتین روجاوا جدست ورن گرتن و جیل ودره روجانه نوبت دگرن تجبوی پشتوانیا روجاوا چه دبیجی و چه خوازن هست و رامانه وچی کسی نکله یعنی ایگو بیجه به از امی روجاوا بستینن من بجه کسی نکله خوینا ما تمام 4 پرچه کردستان تیدر رجیایی از پیشی جبونا و روجنما وانه ما از وانا شرمزار دکم وقتی گو اف دربا گران لما خستن و روجنما وانه ما شهید کرن و جبو میر پرورجی ازواجی بیرتینم پیشی از وانا بیرتینم جبونا روجاوا نها کرد 4 پرچه کردستانه یعنی جبونا روجاوا سرنگایی ملت اوروپا ملت ویدر ملت هر دری جبو روجاوا سرنگایی چش دست کردا وری کدا گوب دست خستنه ام نماج دست خبردن کرد نماج دست خبردن یعنی ام جبو روجاوا چش دست کردا به وی بکن روجاوا گوش دست کردا و نقل استاد یا مهر کرد هموی هر بلا کرد همجی بانگا مجی جاره که لوا کرد گونا ایرو دست خو ناوی جناشیتیه ناوی جن عدالته و شخور جبو فیدا خوش بو برجوانجی خو دکن بانگا مجوار هی حیا کرد نبنیک و اوج ما بیتر بری ما وی هرن وی بری ما بری کرد قنچ و کرد گو کدید دی و او بری وهرن بلا زانبن بلا دست خو بدن کردا و کرد به هم رو ببنیک ام جبو زمانی خواه مدعوه عرضه کسی نکریه مدعوه زمانی کسی نکریه ما سر عرضه کسی جی ما شر نکریه ام سر عرضه خودکن ام سر زمانی خودکن ام سر کدا خودن کرد جبونا ولاتی خوش بو زمانی خواه دبی بلا هم کرد تنبن چوا همه کرد تنبن ما دنیای مليونك انسان هي دولتن مليونك اما ام 8 مليون هنا يا ام 8 مليون 4 پرچه كردستاني كرد هنا وحمجي سر نگانه نه كرد برينا نه كرد بيستو نه سرلدان تي چونن هاول بي مي نقل جويته كر نقل كرد تك نارن حيا او سروك بير رونانن و بير اشيتيه نكن و کردار آشیتیه نکن نه ترکی خوش به نه ناف عربا خوش به نه دنیا دور خوش نبه جبونا آشیتیا هر کسی که نجبو کردا تنید که بلا وینا باز زانبن نه جبوی که دست کفتین روجاوا ستاتویا روجاواش دست نچه آلین سیاسی آلین کرد آلین پیاده و انا کسیجی هفدیتنی وان چه مجبوری که یکیتی اتفاق لوی داره چه و به هفر روجاوا بپارزن بانگا تل آلین سیاسی روجاوا چیه؟ بانگا مش خو زاتن ارمانجا کردا اوه ام دخوازن کرد کیجا پارتی به هم بانگا من مالا برزانی جی هیه بانگا من یه کسی هی لحما هی گو ام یکیتیا خو کرد یکیتیا خو چیکن و به هفر وی چاخی و خلق زانبن گو کرد هنه و دولت دنیای ایرو و بزانبن گو ام پارتیا کردا هی یعنی امی ببین یک یه کسی به کیجا پارتی به حقی واتنه گو کردار حقارت ایدکن بلاش خوار بخبتن بلاش خلکر نخبتن بلا نبن ماشش خلکر بوتان دشاوت دی سال سر دشمنا بوتان دشاوت دی سال سر دشمنا هفال کریم رابو دایر دکرا هفال عقید رابو دایر دکرا دايكت وخملة خداري بس مالورينا دايكت وخملة خداري بس مالورينا حيفو طلع وان عقيدة العرض نامينا
حيفو طولا أبان خشميرا عردنا مينا ونش سرت حتى فرج بوشاتنا أرمان هاتنا وفدرتشي امش بوی عدالت هاتنا امش بوی بارش هاتنا حقسزی دبیا ام و 40 ساله ام و مجادله دکی تشتکینا دن دسته ما امش بوی بارش هاتنا ام چپکینا ونش بوی روجاوا هاتنا امش بوی روشاوا جی هاتنا روشاوا ام جی روشاوا نه روشاوا جی امی 4 پارچه کردستانه ام یکی ام جبوی روشاوا هاتنا ام نجبوی جبوی عدالت جبوی وکفیه ام هاتنا پیامتش بوی خلکی ورچیه مساجاتش بوی خلکی ورچیه والله ایکیتی لازمه ایکیتیش ما همیارا لازمه اتفاقش ما همیارا لازمه ام همی خسرینه ام ما همیا بدل دایا ایکیتی لازمش مرا ام ایکیتیت خازی ام بارشت خازی ام وکفیت خازی نه ام جبر ظلم و زولا کول هر 4 پارچه کردستانه ایرو لروجاوا الهمبری ترور وی ایشیته یعنی همی زاروگ ما برخودان همی زاروگ ما بدلدان حتی که مشواستاندن اما دیسا جی بهنا وافره نبوه دیسا ایرو سالدری سر روجاوایا اف اصل ده نه مسئله روجاوایا مسئله ما کردایا یعنی هذا ما مسألة روجاوا عالی گدانی ترکی دا تشکی کو امزح بکی نمایا ام همیجی زانینا دموکراتیک حق ممانه وکی و بلدیا یعنی نه ظلمیه ما بدست خود چون ما اوی خودان ام پی خود چون ما اوی خودان اما بلدیه ماجی دست داتین سردا قیومات افجن سرمدا اف هین و نهینا ما کردایا افج بونا که ما قبول نکنه و ظلمیه المتکنه چاوا چتکنه هر 4 پارچه کردستانه ایرو روجاوا جی عینی ظلمیت کن ترکی جی عینی ظلمیت کن عراق جی عینی ظلمیت کن و ایران جی عینی ظلمیت کن لی اون چه پیامش وداره دادن روجاوای کردستانه هم کارم وی پیامی بدن برا امجی زانبین کو اوج نبتنینا امجی الفدري ولا چقاسی هگر سندک نقبینا مجی هیا فقط ام بارانا اگر کرد سامی ویسن ریجی خراب کن امی ویسن ریجی راکن ام تخوازن برا زانبن او حوالی ما برا زانبن کو نبتنینا امجی دلیما بارانا و هر دایم جمعی بارابن و ویرو 14 ام الفدرينا اگر کرد سامی 14 و دیو 14 و دی جمعیت وربن حیاگو او در رزگار نبی دلیما باره و امی هر بر دوام بکن. جبوی آلیین سیاسی لودره هفدیتنک جهه هفدیتنی وان هنه جبوی اتفاق و یکیتیا لروجاوای کردستانی کو آلیین کردی ورن باهو انا کسو اوپیا ده آنجی تفدم بانگا تا لآلیین سیاسی روجاوای کردستانی چیه؟ بگو من گلی کرد ذاتن هر اتفاقیت خوازی و حوالی انا کسیرات بیجن برای دست خو بده دست شورش لودری به چاوا شورش چاوا در باس به برای شورش ورین بر چاوی خو برزانی جمره نشورشا ترکی مر جمره نشورشا او عیشوال لودری جهدو خراد به عیشوانا جباشور باکور ترکی خرانابه عیشوا کاریوانا خوب عیشوانا جهدو خراد به یاوی آب به اما ام یکیتیاوات خوازن برای انکاسه برای اوجی که وکا واشورش گرا وشورشی تاب بگری امجی که بنگا مجی که و ام دلی مجی که ذات ملت کرد یکیتیت خوازی نگو جدا بهدور آیب که ام یکیتیت خوازن ام وید وکا کرده با کرجیم باکنا وانا بیشن دسته خوبنا دسته هفدو دسته وانا عیشی وانا شهدو خراد بیم کار وی بیشن. والسينور نسيبني قامش روي تشتكن أرمانجا والفيدري تشي أرمانجا مش برو جافام الفيدينا أم سلب كيفن
تركي براخوش منافقي روجافا أمش بقولوا نوبتا خود حتى تركي براخوش فقي مش نوبت تركن أمش بقولوا فيدي تشكترونن پیام و مساج واش بوی خلکی روجاوا چیه؟ بو خلکی روجاوا أمشي بورنا أم بشتاونا وناقفني إن شاء الله تشلو كوبا نكت ونستين الروجافا ون كيم نكاخوش ستينن أما حموجي سالكفن أمشي ملتي روجافا مخوات بين أوجي روجافا جي وكمان أمشي وكوان يعني فرق تنيو سلاحي يقول روجافا التقي ويقول نسيبين التقي يعني فرقة ما تنهي أمشي يد دنوا أمشي دستك دنوا أمشي يعني تدبي أمشي بوارنا وأم بشتاوانا حتى يعني دام لا خوينا مهبي أم بوارنا حتى الشير الويدة دوام بكي أمشي الويدة رو نشتبن كان الشير تشيكبو أمشي الرابش بيدري وأم بارش يتقازن دايكي بارش يتقازن أم الشير ناخوازن كل جا دفرة هاي أم ناخوازن كل الشير ببي وأم شير ناخوازن وبيجي روجافا وأم دستك دن روجافا جبو روجافا البسكنين وبيجي برخدانا روجافا وسكت ستاتویا روجاوای کوردستانی وره پاراستن دستکفتی وره پاراستن هلبت پدوی روجاوا پدوی به یکیتی جایه به اتفاق جایه خبات یکیتی لوی در دست بکنر عالیه سیاسی تن گل هفدو لهجا انجام کدنه کته جباکوری کوردستان پیام واش بو یکیتی روجاوای کوردستانی چیه ایرو ام دخوازن گلی کرد قوم پیلا یکیتی خوب خیک وکی گونه به یک و ایرو ام بیجن اره ام بیم روجاوا و باکر فرقا مجمنینا ایرو کریم الور شهید بویا خوارزیم الور شهید بویا ایرو فرقا مجمنینا محمم یک ملتن یک ارقن ایرو فرقا مجمنینا لیالا نظام تخوازن یک بونا ما چه ببی همان هاون بعضا انا كسيت كن انا كسيت لامي محمد انا كشتن انا كسيت قول راس بدي سامي وعفو كن نواد اي قنش هنا ولا خرجنا فقط تمييز ب ورونن بحوالي خونا رونن ام يتخوازن تشكي خوشك تخوازن يرو افقا خوينا مهاتيار جانش بوي شيف 14 روجه متى نفر شبوي دستكارو جواج بوي ابراهيم انا اوجي ابراهيم انا اوجي دايكي انا هني فرقا مجابنينا دو دروجه افاني مهاتنا شهيد كرن يك جمع بو خدي ما بو فرقا مجابنينا همي چه بيجن هني تشتي گوش ما بيگم دستكا خو بخنا يك عتاش ما بي يك بونا خو شي بكن بس حتى كنجي ديد بيني تركي المدخي كسيدي المناخي تركي روجافاني ما قتل كرن تركي قمتاني ما حم قتل كرن هبنا نا روجافايا نا اشيتا ضروات كن حما اشي تركيا واش خنات كسيديا قلنا تركي نكبه بالدوري ده او نكان تشكي بكن هما برق قال لي تركي جي فهد بكش شناقله فهد كش وا شهيده بر هر نقول فهد بكن جوايا تشكيرت كي تبسل كردادتي كردات دجمناتيه تكريا از بچوشك مهالو مليدان خارجيش تركا روميه تركا حتى ايرو زي شكم ايرو بيجنمات بمي امو تركا ميلافي نمشكن والله افقا خويش مرجاردن بعتا جنازه ما صندوق هذا هاتن بعتا ترمي ما خراكرن هني ما ابحق نكرنا تركي فيت كي بار كي ام تخازن ناف تركي دجين نقبا مو تركي دجين نقبا مو روجافا ام يك بنا خو شي بكن ام ببني ونيرو تا جده سرت هاتنه سر سینور نسبینه و قامش لوی جبوی خوی درکتنا روجاوای کوردستانه هاتن آرمانجا هاتنه و وی درچ چیه و خوازن چی پیام بدن خلک روجاوا السريده بشاد سه روجا شهيدا ما يرجنا مفانا ما ناظم داشتان و حوالا جيهان بلگين از ببيرتينم و اد بجم او ربرن حقيقتنا و ام كسوات ودا ام همي شهيد خواجي ببيرتيني بجنا خبر ودا طاويني و ام بجي اف ايروج بوي ما نجبوي رجا وطنه جبوي جالي كرت هميشكيه اف قتل عامها ايرو تك استانك هيا استانجي او جي دولتا تركيا داير كره واش خط كز ديتنا ايرو او ستاتيو
شآله خلق روجاوار هاتی آواکرین او ستاتو خوش دولت داخل کرد ناشه چونکی چرا ستاتو که راسته و ماموسته و ستاتوی جی ایرو بلیه و پیشیا محکی سوزگدان گو ام دریه امرالیه وکی ام اجالان را تکیلی دانی برس اجالان را فقط مالسف چه وال خاپینو که دخاپینن درشت کن چخات ملی و درشت کن چونکی چرا او دوشن بلکه کرد برنه کرد نه کرد برنه همیشه پولیتیزه بینه ایرو خزانن زانن چه دکن ایرو برای ما روزاواجی همی برای منه همی خوینا ما یکه زمان ما یکه اودی ما یکه ایرو موزاییقه ایرو رجلاتا نابین دا موزاییقه ایرو روزاوا جبوی قیسی اندوجی حتی داملا خوینه لاشه مده جی هم دست برای خو برنادی ایرو برای منه جان منه هم دست و برنادی حتی خوینا داویجی لاشه مده داملا خوینا داویجی لاشه مده اما تکوشینا خو بردام بکی حتی دفرا نابران سيبوني قامشلو ونوبتا خوي دركتنا روجاوا دگرن ولبه دره چالکه کیل داردخن تو وقت دایگه که اشتی جباکوری کردستان جسبینه بانگا تجبوی روجاوا چیه پیامات مساجات تجبوی روجاوا چیه پیامش بو آزادیه و آشتیه یه بلا اموا کفدو بیم بلا وی شری سر روجاوا راکن ما یا هم یا روجاوا فرقا متنه یه ام تفدخو بری هفن حرچار پرچه کردستانه ام یکن قوم ببن یک دشمن جی ولو المناکه ام تخوازن گو افشر جسر وازا روکا و انسانا رابه ما امجي كردن قي امجي ما في قيمتنا حق قيمتنا يه بلا امجي بنيسان بلا ما في مجيبه بلا حقي مجيبه افشتي ظالمتي خلكي شرجت كن زاروكات كجن بيركات كجن ما حقي واهي امجي قبولناك الحياه شر الوربه امجي الفربن يا شر راكن يا امجي الفربن او زانن ما امر رجعوا عينين ام يكن ما يا كردي روجافا يا اي باكور يا اي باشور يا اي روجلات عينينه ربايت تهنا الروجافا شاواتنا مامت كي ما حمل ورين زارو كي واحمل ورين خالتي كي ما حمل ورين خالي ما حمل ورين ام حمل جفدون ما ام حمياكم فرزه افتي لها كرنا فيرا مدي ما شو فرقه ما روجافا هي فرقه متنا عينينه والله مقبولناكم وبخدي امجي الفربن يا بشر سراكن يا امجي الفربن وسلاف ورز حزار سلاف رج آوار رج برخدانا وار إن شاء الله بقوتها خدي أمي بسركبن إن شاء الله تالي أمي بسركبن راسي بسركبن وخدي دريكي خيري فك وخدي بشتا حمابي ونتفد صاغبن وروج باش وسلاف ورج وحمار وجوارج تباي جوار إن شاء الله يا كتيا واتشي بقوتها خدي خبيك بن زورة ظالمة خاينة ببن ودم باش وروج باش لسر نقطة كو أملنا سينوري قامشلو نسبينيه ونقامشلو جمع وخوياتك لفدري چالكي كي بروجانا برداند كه دبجه پارسنا روجاوا اركاميه خلكي باكور دبجه ون دبجن ون چه پیامج ورددن خلكي روجاوا ون چه پیام ددن هزين كردان كلوه دره دخوازن يكيتي كي خو چبكن يعني دوی ولاته هذا تشتي غبينته حيف غبينات جو ملتك هري قديم اي هري كفنار 5000 سال ديروك دي بيجي سرفي اخي جام بنا لفي با لبلي ناخد يخو تشتكينا افجي سبينا ام تدزان تمام ملتي مزانه جو يكيتيا درد ما هري مزني يكيتيا نخوشيا ما هري مزني يكيتيا ام فينا بيك نوين نممكن اقوم ناخد يخو تشتكي طبي وكا قالين سيبين طيبتي دوجينا كما خفين قالن سيبين جيونا فرقليا يعني بوكافي ولاتيا وقامشلو شخو برايها بن خو برانا تيلك نابينا راكرنا تشتي قوام بيجن ام وقتام ديروكا 5 سالي ورده فيرسنا ازادين برچاوا دگرين ما قالك تشتاندنا اساسا ام فينا غيركم قبول بكن از قالي روجافار تيبتي دبيجم
برب 12 سال بینه برچاوی خو 15 سال برین برچاوی یک بوس عرض عایدی و نبود اما ایرو به بدل کی گرانجی به دیسجی هاتیه آستکولو گو 700 کیلومتر هلاند بن حکمی وده و سر کارن سر دست داریا خو کارتنین یا ملت تبلو هوا ملت متفد جیان دبن ارمن جهو ترکمان کرد عرب افانا سرکفتن پرمزن دولات مدا و ام دینداری فلسفه گو فیلوزوف هری مزن گو در عصر بیستا ده هاتیه اف فلسفه آنیه دنیای و جمره بوی ریبرتی که پرمزن ام دینداری وینا از وید خوازن جبوی یکیتیه درنج به مطلقه به از بهوی ما جبرگو از وکا شخصی که کرد او 47 سال از وی رخصتنه و وی بیروریام چه بویا ایرو ام تم و تمش دو چیتر بون صبح ام جیرو چیتر بن تجار مورال خو ام خرانکن و بسر کفن نممکن اجبرگو مافداره قال کی پر مافداره و مظلومه وحقي ويناها وكهر كسي 5 مليون انسان نممكن اقول بناسنا ما كاربيجيان بي هلا الشخص سورجا ايرو غوروجاوا تيدا هدي هر تشوكا بري هاو تصرفي بهيفي بن ام تفدجي بهيفينا سركفتج بو تفدا بدل يبكي جرام بي لازفيج تخازن بيجم هناكي ورده ام في قبول بكن افرسن كجبريك رسن كمروفايه واخلاقيه انسانیت از تشتکی بیشم د 12 ساله در باسوی د سوری وقتا گو هجمارا ونداکری انسان هم تنه برچاوی خو نزدیکا میلیون انسان هاتیه کشتن من عالیه ترید میزینن دنوا یاز 13 هیوادا اسرائیل و لبنان 45,000 انسان هاتنه کشتن لی اف رخصتش بر رخصتن کمروایی اخلاقی و به هر تشتی حقوقی انسانیتی و خزایی دمشق 40 سالی ده انجا 50,000 افتشکی غریبه اوانا چیه ام وی افجیب مده باور کرنگو اف رسنا حقوقی کزگو کرمکا اداره خزایی تفجی سانا بقرویش خو تشتکی تریا و سرکفتنش بو گلیمه روجاوا تفده و سرکفتنش بو جی خدمت گوجی دکن سپاس کن ونچه تخوازن بیشن جبوی پشتکریا خلق روجاوا يعني ام لفي دري ايرو 14 رو ام د نوبتا پشتکریا جبو گلمه روجاوا ام لفرن نها دولتا ترك حكومتا AKP MHP بوان چته دايشيره وكو دستك دنوان وبسر سري گلمه دشينن وناوي وان جكرنا ملي اورديا سوري امزانن و هدشه كتي شامي قالوا ملي اورديا سوري هدشه يانجي اكو او نابلي دكن ملي سوري اوردسي اف جبو قالما ملي سوري اوردسي دانا باكرين جبو قالما روجاوا ودسكفتيه وان تيك بفن لتدرى تعمولا وان جبو دسكفتيه كرداتنيه نتني روجاوا لايرو لباشورجي ابو رفراندوم مقبري الباشور چيبو دست آويتني يعني الكويدري كردك دسكفتي كيب دسخه جاوي دولتا ترلي خرابك لي ام في جاري في مساعدي نادن امجي بالرحي كوباني وقال لي كردي باكر ام بقال لي خوي روجافارنا چنگي قال لي مي روجافا اف سنري خصنا نامبرامه افي سنري شخوام قبول ناكن يعني كسنر نامبرامه ده امند قال لي جودانه قال لي كرد قال لك جبروي كيجي حتى داويه حتى ويدري او الوزي هبه امي لبرخو بدن او ام بشگريا قال لي خوي روجاوا دكن وبانغا مج حمو قال لي مي باكوري كردستاني ره كو حمو قال لي ما بي سيرفيسي نوري وبشگريا قال لي روجاوا بك ايرو جنامير راشتن چکاو د چپرا دنه ام جي بن ويدري
ام هیزاوان خورد بکن دنگه خو بگینن وان برا هیزاوان خورد بوه کو او جی کاربن و دره هین بهتر لبر خو بدن ام وید بیجن yani gelme de be lxo xodi derkeve em ve baş dizanin ku rojava te kere başureş te kere o kesinlikle ev bajarê me bakur ser ve xete ji Silopê Cizîrê Nisêbînê Qoserê Wêran şehîr Serê Kaniyê û Sirûcê Hettanî Rihayê ew ê çetat virde bicî bikin kesinlikle vêne beram zanibin yani îro rojava şertêla Kurd û Kurdistanê ye ku şertêl bavê hemû gelê Kurd wê di tariyê bimîne ew ê poşman bibin wê îş derbas bibe yani ji bo wê yekê banga me ji gelê me re vê carê em li gelê xwe rojava xwedî derkevin wan destkeftiyê ku bi dest xistine em biparêzin em dizanin ku ev şer li ser pergala ku li wê derê hatiye avakirin. Ji bo ku ew destkeft statû were parastin li rojava aliyên siyasî jî dixwazin li hevkirinekê çêbikin yekîtiyekê ittifaqekê ava bikin û wisa destê wan xurt bibe. Hûn çi piştkiriye din vê yekîtiya aliyên siyasî? Seydayê Cegerxwîn gotiye Kurd no bibin yek heger hûn nebin yek hûn ê herin yek bi yek. Binê peyvek nav civakî jî heye dibe ku ew şîv bin ew ê bin paşîv. Em vê dibêjin em ba siyasî partiyê ku rojava dikin ku dibe em jî Kurda diparêzin em temsîla Kurdan e bera bibin yek ku îro ew jî karibin bi vî tiştê ku li Sûrî hatiye qewmandin û hedeşe îro ew derê bûye hakimiyeta wê de ku destê wan xurt karibin di wê derê de statuya Kurda biparêzin em vê dixwazin yani. Temaşevan hêja weka ku min destpêkê jî got em îro hatin navçeyan Sêbînê. Li vî cihê ku me bername ji bo wê amade kir ser sînorê naberan Sêbînê û Oqamişlo ye. Li vê derê nobet ango çalakiya xwe derketina rojava berdewam dike. Me jî hewl da ku em fikr û nêrînên van çalakvanan van kesên ku nobetê ji bo xwe derketina rojava digirin bînin ser ekranên we. Welatî ango siyasetmedarên ku li vê derê nobetê dane destnîşan dikin ew ê heta dawiyê xwedî li statû destkeftiyên rojava derkevin. Her wiha bang li aliyên siyasî yên rojava dikin ku li wê derê yekîtî û yekreziya xwe çêkin da ku bi hevra statû ango destkeftiyên rojava biparêzin. Em vî awayî dikijin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bimînin. Em destê aşîtiye bidin hev em şer bisekinînin. Şerê rojava serserê me hemayê ne serserê rojava tenê ye. Bi hezara ciwan tên kuştin, zarok tên kuştin, jin tên kuştin. Êdî bes e, êdî şer bes e. Êdî bes bila dayîk bigirîn. Dayîk bila nema bigirîn, dayîkê her kesî digirîn. Kî dimrê dayîka wî digirî. Êdî şer bes e, şer bes e, maşîtî û edaletê dixwazin. û ez xêratina we hema dikim çar perçê Kurdistanê her derwê Kurd li ser nikabin heya şerê rojava nesekinê em ê Kurd li ser nikabin li her derî. Em aşîtî xwazin em ne şer xwazin. û ez xêratina we hema dikim spas dikim ji we hema re.